meghalayapost.news. Haka Jiakni Wanrung Shaka Final Janga First NECDC Senior Women Interstate Friendship T20 Tournament Arjar Apsau na pedeng kindiutli kikinhon ke jela Nagaland kelayo Wanrung Shaka Final daga Pynliem no ye kithe ileka jung ke jela Meghalaya bat kithe ileka ke jela Sikkim kela Pynliem no ye kithe ileka ke jela Manipur Haka Jiakun semi final ke belalong mentakasi Hamadan ileka RBDCA haba phai Shaka jing ileka semi final ke Benkong ke belalong pedeng ke Meghalaya bat ke Nagaland banamar ke jingbom ailat ke sun beneng nadu henen ke Nagaland ginong penyai kelah ban supelong daka ball out bat hakati ke jingya ball out ke Nagaland kelala ban penhap bun sien Yustam bat kelak Pynliem sebenarnya ke jela Meghalaya hak jingkun semi final ke baar apa ke jela Manipur bat Sikkim bajakani jingkun semi final la syu hap ban pelong daka super over nomor ke jinghap uslam borok sisi hak te jingkun lingba ke super over kita ileka ke jela Sikkim kelala ban Pynliem no kita ileka ke jela Manipur ke jingkun final jong kate gelempong kendai la syai ke singi ke santrik risau akaba kita ileka ke jela Nagaland ke nyakun Pyrshah kita ileka ke jela Sikkim hak por shipho bujim step hamadan ileka jongka RBDCA paham sning nongkra meghalayapost.news.